bonds ever torn so deep, falling down. Good morning, guys. It's 6:30 in the morning, and today is November 18, 2018. Kaka-gising lang. Actually, karon gid mi nakamata kay medyo haggard jud kay kagabi kagahapon. And actually, I'm not feeling well karon. Plus, karon pa daw ako schedule mag 100 Islands. Nag-ready na ko. Mag-breakfast sa Mikadali. Supposedly, schedule mo 6 AM. But, ingon naman to si ate na kami lang daw mag-boat since kami lang man duha. A few moments later. We are on our way to 100 Islands. Island hopping karon. Ay ma'am, yun eh. Natagalan kami. Ha? Natagalan kami pagising. Hindi ko yung sa manowan ko yung kapilat na lang. Doran lang, boss. Ito na po siguro may Good morning, guys. So we are currently here in sa port and gina-assist me ni Kuya, an employee from ZTAC Hotel or ZTAC Transient. Ongoing mi karon, actually humanamin ako ang garbage bag, provide them for the environmental fee and para sa island hopping, and karon is ongoing mi para mag pack lunch and baon and mag breakfast na lang po sa karon. There. Sun is out here overseas. Okay guys, finally we are here in the port. We just finished our breakfast. Kasi magbisaya na lang ako. Yeah, karon is going namin para sa island hopping. Governor's Island. Sige. Sayang. As in, super. Wow. Sige to, picture ka. Di ba ang cellphone? Hello. We are on our way to the view deck. Actually, nag-inquire me about the zipline kaso di daw siya available sa karon. Sayang. Shit, sayang mo gito ako ang gusto ba unta. Gusto na ko siya i-try. So actually sige na lang, dawat and we are akit na lang mi sa 123 steps para makita na mo ang tanan. So currently view deck, excited ko makita. So hangat na kayo. So dami manigulang na butan si Miming. Maamo si Miming. Si go Totz, physical fit kay katanawon. Dool kaayu pero hangak na. Lisudaan ning taba oy. Okay, ikaw Totz, kaya pa Totz. No challenge. No challenge daw. Kaduha na gumining unong. Second floor pa umong nasaka. Nagit sila intended gibuhat nga lingkuranan para sa mga tao nga pare sa mua. Lingkuranan to siya. Actually makakita patag lingkuranan ani karon.
Yan. Hapit na. Hapit na kita gawin kuranan. 2,000 years later. Hi guys, finally nabot na kita sa peak. So, pakulay sa migamay. Dagan pa kayo sila naglinya para makasaka. Dagan pa kayo sila. So, kami pakulay sa kadali. Kaya pa, Tot? Tot, dirita, Tot, dali, Tot. Ano magawa po kayo? Ano na lang, video na lang. Hindi ako na nag-i-edit. Mana? Sige, ano, smile pa. Ayan. Okay guys, it's time to go down. Mga naog na mi. Wow. Muna siya ginatawag aray na floating bridge. Ganong floating bridge man, lumurusog bitin to. Picture ko. Sige. Hello guys, na may karon sa ambot na si tawag ani floating bridge. Lumurusog bitin, maglihok-lihok. Pero ito eh, tulay rabi tawag ni siya yung patabok dito sa Picas Island. Bagay, oo, libre man. Parang Totz. Hello, Tot! Ay, nalako. Diretso na. Ay, mong mamaday. Saan ka? Hello guys, I'm on the spot where wala na, bago siya tanawon. And then, tingnan din mo. This is just part of the tour. Nagkan patag ma-explore niya. Okay guys, we are done with our first stop dito sa Governor's Island. Karon going na punta sa second island. Aray, pandol pa kita. Saan ba yun? On the way to meet the next island. Actually, Governor's Island is okay lang. Lingaw siya. Bye-bye. Diving actually excited me. This is actually one of my favorite activity kay after na buwan sa Comunidad sa Boracay. Karon sa buwan na mabalik. Karon lang kabalo na natin kay diving diri. So excited me. Si Tot amot na katubaan. Tapos mamaya mag-zipline ko din. Yes! Ayos ah. Hello guys! We just arrived here sa Marcos Island and karon as per Kuya, na daw diri ang underwater na cave. And pag magtalon ka, dira daw ang imong labasan. Actually very excited kung ambak. So yun, probably gamitin na mga GoPro nga ipalit second hand. Then ano lang, balik me, dito na mo si Canon camera. Hello guys. Switch na ko sa mga GoPro na camera. So hopefully maklaro na siya. Ako ang video. First time namin siya magamit actually. Okay. We are ready. Yan. Ay. Ayos ah. Wow. Ang kuweba na mga ambakan, si Tot nawala. Yun. Wow, diba? Sun is out here overseas. Dark emotions ever torn so deep.